الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يذكر من ذكره ويزيد لمن شكره. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الإله جل في علاه، القائل في كتابه العزيز: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان، وهو تمجيد الله تعالى وتقديسه وتسبيحه وتحليله والثناء عليه بجميع محامده. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات الأولى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يهجون ويأتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. يتي الله سبحانه وتعالى taguɗo en o woodini en, o yamiri en, o haɗi en, o landaki en e ɗiɗo fof si wona ye en yettumo kanko Allah subhanahu wa ta'ala jarnemo. Yetton kanko Allah subhanahu wa ta'ala e dow nemaji makko ɗin fof tentina oɗo nema islam mo tawi ko oɗo ɓuri mawnude, oɗo ɓuri hittude, oɗo ɓuri himmude ko Allah subhanahu wa ta'ala neminta jiyaɗo. No seedo ala reweteɗo e goonga si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala goto, nde tawno ko kanko tun tagi, ko kanko tun jeeyi, ko kanko tun toppiti fiyaki tagore makko nden. ala kadi goɗɗo goo handuɗo reweede si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala. no seedo oɗo mo suɓɓi o nuli e meɗen nelaɗo meɗen Muhammad bun Abdillah, o ko jiyaɗo makko wona ka fidiɗo makko, ko nulaɗo makko mo o suɓi o nuli. no toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo juule nelaɗo e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen o hisnaɓe. ɓaawo ɗum ko onon yo julɓe, miɗo yamira hoore e yamira gooto kala e mooɗon hulgol Allah subhanahu wa ta'ala. oɗo Allah mo tawi o tagi en, o tagiraali en sina fiyi en rewmo, o waɗi dewe ɗen noneji ɗuuɗuɗi fiyo neɗɗo o won gurdam makko ɗam fof ko dewal o woni. no jeeya e dewe ɗe kanko Allah subhanahu wa ta'ala o sar'ini e rewirmo, jantagol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala, dewal ɓurgal mawnude, ɓurgal marde baraji, ɓurgal welde walde, kono ko ɓurangal welsindede e muɗum kadi. o wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala ka deftere makko teddunde: andi teelam mi andita on, jarnelam wata o yeddan. ko wiyete jantagol ko iwgol e welsindare e yejjitugol, ko faanda e muɗum ka sariya, ko mawningol Allah subhanahu wa ta'ala seninamo,
subbon hino sintira yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala mawninamo mantiramo kanko Allah subhanahu wa ta'ala kala ko wiyete kon yettore ɗum ɗo ko dewal ngal kanko Allah subhanahu wa ta'ala o ɗaɓɓiri e waɗu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe holli en nafoore e ɓural ko wonani kon an neɗɗo julɗo on e jantagol Allah subhanahu wa ta'ala e oɗo hadis mo imamul Bukhari windi ka deftere makko mo Abu Hurayrata radiyallahu anhu filli wondema wonani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ma o seedike yeeso nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓeeɗo jama julɓe tawnoɓe hiɓe wuuridi e nelaɗo hiɓe rerɗi heɓugol moƴƴere ɓay ko moƴƴere nden heɓata aljanna ɓe taski ɓe tawi hakkundeji maɓɓe kamɓe julɓe wuuriduɓe nelaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam alhaali maɓɓe on ka gurdan na gootum no ɓurodira ɗum ko sunna Allah ka hoore leydi ɗo mo ɓurima jawdi ñande waali ɗon fure haray on fof on foti mo ɓurima laamu ñande waali ɗon fure haray on fof on foti mo ɓurima doole ñande waali ɗon fure on fof o foti kono mo ɓurima golle moƴƴe ñande waali ɗon fure o ɓurima kadi ɓe tawi yondinagol ɓureede moƴƴere ko ɗum woni perdi neɗɗo yo yondino piiji ɗin fof watta o yondino ɓureede waggol golle moƴƴe idan piiji ɗin fof so a nawlaali amara bakkatu kono so a nawlaali yimɓe ɓe waɗugol ko moƴƴi kon haray ɗe mari bakkatu ɓeeɗo miskinɓe sahabaɓe ɓe ndaari ɓe tawi kamɓe jama julɓe wuuriduɓe e nelaaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam si salli noddiniɓe fof ɓe yahay ɓe juula si suumederke ɓe fof ɓe hoori dey kono no toon dewe ɗe tawi woɓɓe maɓɓe hattana wadde hiɗe mari baraji ɓen immi ɓe yehi ka nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wi nelaaɗo joomiraaɓe yolɗeende joomiraaɓe jawɗe ɓen yaadi e darjaji ɓurɗi mawnude ɗin e nemaji ɗin nelaaɗo maaki ko hon ɗum woni ɗum ɓe wi ɓe musidɓe amen ɗo ɓe sappi alɗuɓe sahaba ɓen min juuli dey min hoori dey kono ɓeeno mari jawle ɓe yahay ɓe hajjoya ɓe dépensay jihaadi ɓe ittay sadaka ɓe yahay ɓe waɗa umra minen ɗo meɗen jooɗi ka damal juulde ko si noddinama min juuli suuma ari min hoora min mara goɗɗum ngo ko min heɓira baraji sanaji ɗo ɓeɗo ɓuri men islam ko nunɗal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki on accata mi andina on ko waɗon tawa si on waɗi ɗum ɓe hikkiɓe yeeso mum ɗo ɓe ɓurɓe on ɗo on hewtoto ɓe feccon ɓe iwtirɓe ɓaawo mon wonta yeeso moɗon on waccatami yeeto on ɗum ɓe wi ko ɗum men ari landagol ko ɗum men faala nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki wi'e subhanallah alhamdulillah allahu akbar gooto kala e majji 33 so on gayni waɓutu kala julde on heɓay baraji ko ɓeeɗa heɓoy kon ka hajju heɓon baraji ɓuri ko ɓe heɓi kon ka sadaka maɓɓe heɓon baraji ɓuri ko ɓe heɓi kon ka waggol umra heɓon baraji ɓuri ko ɓe waɗi kon ka dépense gol jihadi ɓe jaɓi ɗum ɓe welti ɓe hooti kono ko wowla kon ko yaasi wowla ko wowla kon wona gundo ko kene wowla wonnoɓe wadde ɗum ɗa ɓen kadi ɓe nani kamɓe kadi ɓe ƴetti ɗum ɗo ɓayde na ko metti wadde sabbagol ma ɗo si a salmini fana wi'a subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 allahu akbar 33 wowlugol ma ɗiɗo heɓa baraji wono ɗin ɗum fuu modi ɗum na ko metti wadde tawi ɓe marɓe moyen kadi no wawi wadde ɗum ɓe waɗi kadi ɓe ardoye ɗimmum ɓe wulliti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki zalika fadlullahi yutihi man yasha
awati ɓe waɗi ɗum ɗon noon kadi e hoore ko wonɗon ɓe woni wadde koya haray hannde kadi ɗon nde ko ɓural Allah okkangal mo faala o e nder oɗo hadis e wattani yila moƴƴa hiɗen mari naforeji buy nder ton go'o taw ko fameten e nder oɗo hadis kon si tawno haranno wooduno golle ɓurɗe jantagol Allah subhanahu wa ta'ala ko nelaɗo jonna ɓe sahabaɓe miskin ɓe ɗo jonneno ɓe kono haadi ala nde ɓe arno laawol ɗimmol sono wooduno goɗɗum ko jonna ɓe ɓe heɓira baraji ɓuri jantagol inde Allah o jonnayno ɓe kono o wiɓe zalika fadlullah yu'ti man yasha ɗimum ɗum ɗe faamen ɗo jaka jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala wano arde e hadis goɗɗo goo ndaare ka hisnu muslim hadis utiraɗo deftere nden on ela sallllahu alayhi wa sallam makani sahabaɓe on accata mi yeeto on ko ɓuri moƴƴude e golleji mon ɗin fof ko ɓuri moƴƴude yettugol sadaka kan e kaalis ɓuri moƴƴude waɗgol jihaade ɓuri moƴƴude kala ko watton kon e moƴƴere ɓe wi o yeeteme ko ɗumen faala nelaɗo maaki ko jantagol Allah idan jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala ko moƴƴere mawde nde tawata no welsinda buy e julɓe ɓen no woɓɓe wadde ɓen no wadde e hoore weltindare ɓuri hewde kon e woɓɓe goo ɓe ala wadde few ko waɗi waɗɗo hunde nden e hoore weltindare emo waɗali hunde nde fade ko ɓe gootum no woodi subbu hinotoɓe ɓe waɗa subhanallah alhamdulillah allahu akbar kono tawa nafa ala e mum waɗi ɓe anda ko ɓene wolude ɓe taskata ko ɓene wolude ɓe wowlida kadi wasde ko inde Allah ɓene wolude أيها المؤمنون الذكر منزلة القوم الكبرى التي منها يترددون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة بل هم يؤمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال قياما وقعودا وعلى جنوبهم kono gomɗinɓe annden haray jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni place ɗum ɗo woni teddungal yimɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala towni fi muɗum ɓen ko ɗo ɓe watta yaha yiltito ko ɗum ɗo ɓe ɗaɓɓita baraji Allah subhanahu wa ta'ala dewal ngal tawata dewe Allah subhanahu wa ta'ala waɗi dewe ɗen tere ɗen fuu no mari dewe jantagol inde Allah ko dewal ngal tawata ko ɓernde ndin jeyi dewal ngal maranaka waɓutu hatta wannaka waɓutu keeraɗo waɗanaka embere hattinande bal ko ɓe yamira ko jantagol joomi maɓɓe yiɗaɗo maɓɓe on e alhaaliji ɗin fuu woni heɓe dari woni heɓe jooɗi woni ka hoore becce maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi fa ida qadaytum salata fazkuru llaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum so gayni julugol jante Allah e alhaaliji tati jante Allah hiɗon dari jante Allah hiɗon jooɗi jante Allah hiɗon waali si goɗɗo iwi ka julde makko o yalti ka juulirde ko honɗo e alhaali wonde tana ɗiɗo tati amara alhaali mo wuurata e nde gunda maɗa ɗan fanni hiɗa wuuri sina hiɗa dari ma hiɗa jooɗi ma hiɗa waali wuurɗo ala ka wonde tana ɗiɗo idan subhanahu wa ta'ala wi neɗɗo julɗo o yo janto Allah e ɗiɗo tati fa ida qadaytum salata fazkuru llaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum so gayni julde mon nden siɗon dari jante Allah siɗon jooɗi jante Allah siɗo waali jante Allah bi mana gurdam maɗa fof on jantode Allah zayyana Allahu bihi alsinatu zakirina kama zayyana binnuri absaru nadirin فاللسان الغافل عن ذكر الله كالعين الأمياء والأذن السماء الله سبحانه وتعالى o cuɗiri ɗenɗe jantotoɓe inɗe Allah ɓen jantagol Allah ngol wona o cuɗiri annora e giiɗe ɓeeɗo yimɓe yi'oɓe ɗengal ngal tawata no welsindi e jantagol Allah subhanahu wa ta'ala ngal ɗo no wayi wa nuuru pahiɗundu no wayi wa yitere wumiɗunde alkawnu kulluhu yazkur wa yusabbih Allah subhanahu wa ta'ala humpiti en tagore nden fuu no janto Allah subhanahu wa ta'ala no subbum hinanomo o wi tusabbihu lahu samawatu as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum kam mulidin jetti tusabbihu lahu samawatu sab'u no subbum hinanade Allah kam mulidin jeeɗiɗi wal ardu e leydi ɗen kadi wa man fihinna e wonɓe ɓen e majji o waddi ɓaawo ɗon wa in min shay'in ala hay hunde ko Allah tagi kon
illa yusabbihu bihamdihi sina ɗum no wi'a subhanallahi wa bihamdihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ala hay hunde e ko Allah tagi kon sina ɗum no wiide subhanallahi wa bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum ko wontum ono yimɓe ɓen on faamata subbun hinan tagore nde a andangal leggal hono wiita subhanallah a andandi leydi ko hono wiita subhanallah kono hindi wi'ude tagore nden fof no wiide ɗum sina an o bani adama welsindiɗo ɗo o humpiti e wondema ɓeɗo malaikaɓe dewal maɓɓe ngal ko jantagol Allah subhanahu wa ta'ala qala ta'ala yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun malaika ɓen no subbun hino jemma e ñalorma ɓe taƴidirtakete la yafturun enen futur oɗo ko ɗon probléme o woni gollugol seeɗa accita ha wawa so meeɗa gollude idan o malaika ne kamɓe nanɗo ɓe subbu e ñalorma e hoore ko ɓe subbu hino to janto inde makko colli ɗin kadi no subbuno yettamo kanko subhanahu wa ta'ala jantomo o wi min elti wondude e Dawuda fille en e subhanahu wa ta'ala min elti kadi wonde makko colli ɗin nokku goo wi min elti pelle ɗen wondude e Dawuda hiɗe subbuhinano Allah subhanahu wa ta'ala bimbe kikkiɗe azikru tan tagol Allah subhanahu wa ta'ala no fecci pejje tati no e muɗum ko wiyete sana zicru sana jantagol Allah hara ko mantugol mo cooba mo wigol subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah ma astaghfirullah ma julayna sallallahu alayhi wa sallama ɗiɗo fof ko wiyete ko jantagol inde Allah kono ko zicru sana ko jantagol fi mantugol mo kanko subhanahu wa ta'ala no woodi askar hara ko du'a fontugol juuɗe maɗen toroɗamo kanko subhanahu wa ta'ala on sawi rabbana atina fi dunia hasana ɗo ko zicru du'a a jantigemo e du'a kadi waɗɗa no woodi ko wiyete zicru ar-ri'aya jantagol Allah hara ko anditugol wondigal makko ngal anditugol ndenka makko ka wona ndema jaɓugol ma Allah subhanahu wa ta'ala himo nandema kala ko wowluɗa himo sutima kala ka wonɗa himo wondi e ma ka gandal makko kala ka yaaruɗa ɗum ɗo ko wiyete andugol ɗo ko hakkille ma waɗugol ɗum ɗo ko haqqille maɗa attugol ɗum ɗo ka fondo maɗa ko wiyete ko zicru ri'aya wa li zicri adabu minha an yakuna almakanu alladi يذكر الله فيه نظيفا والذاكر على أكمل الصفات من طهارة فمه واستقبال القبلة ومن الآداب ما ورد في قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون هاي جنتقل الله سبحانه وتعالى no majneedi ndi tawata an jantotoɗo allahde hani no ordo no jeeya e ko ɓuri hulɓinade nde neɗɗo wonta himo janto Allah tawa no wayi wasi tawi ko goɗɗo e yimɓe ono wolde fi muɗum Allah subhanahu wa ta'ala ko yimɓe gomɓe ɓen innama almu'minuna alladina ida dhukira allahu wajilat qulubuhum gomɗinɓe ɓen ko woni yimɓe gomɗinɓe ko ɓen tawi si fi Allah no wowlede ɓerɗe maɓɓe ɗen hulay kono si tawi hiɗa wowlude fi Allah ma si fi Allah no wowlede heɗa jenti a wi'ayma ko fi bani adama goɗɗo go wona wowlede ma ko fi pihun e pijat no wona wowlede konko wonɗa ɗon haara no wali hato jine ɗaɓɓigol hoore ma taw moƴƴa darto imanu maɗa o ko waɗi Allah wi gomɗinɓe ɓen si fi Allah no wowlede ɓe hulay idan jantagol ma Allah subhanahu wa ta'ala no hani so'a mango Allah ngunde ɗa janto Allah subhanahu wa ta'ala ta taw konngol ma ngol wiigol ma subhanallah e wiigol ma ngol la ilaha illallah e wiigol ma allahu akbar e wiigol ma ngol alhamdulillah e wowlugol ma fi balon fof ko gootum e maɗa hunde Allah ko battinta e maɗa haray a anndani ko wonɗa e gollude kon taw idan jantagol Allah no jogii needi no jeeya e neediji mum ɗin heltugol ma koyɗe maɗen jooɗoɗa jantoɗa Allah subhanahu wa ta'ala e nokkure laaɓunde wongol ma e nokku laaɓude sika ka suudu ma sika ka juulirde maɗa sika kala ka wonɗa yo taw ka wonɗa e jantade Allah ɗon nokku ono laaɓi
no jeya e mum yo taw ko hunduko ma ko jantorta Allah sigarete lalude makko hara naya afimu ha gayna wiya subhanallah e problème hunduko ma ko jantorta Allah kon taw ko luɓata ko mettata Allah ko luɓata ko mettata malaikaɓe jokkuɓe may yo taw hunduko ma ko no laaɓi yo taw hiɗa fewti qibla fewtugol qibla sanga jantagol ma Allah ko hunde ɗaɓɓande no jeeya e neeji ɗini neediji jantatoɗo Allah ko Allah subhanahu wa ta'ala yoni ko waya ɗo ka sakkotode sura al-araf ma ka nder wonkima tadarruan wa khifatan tawa he yurmiti hu tawli inde Allah no wir taw tawi ay hunde haran hulbini sen idan jantu subhanahu wa ta'ala ka nder wonkima sanga nde jantotoɗamo hara heɗa yurminkinade sanga nde jantotoɗamo hara heɗa huli o watti ɗo wa dunal jahri min al qawl ko alda e feññingol konngol jantagol Allah wona ko ewnete ko ɗum waɗi haray noon landini ɓeeɗo ƴettayɓe micro wiya la ilaha illallah subhanallah allahu akbar quartier on fof nana kamɓe o e ɓuranɗo ɓe lutondiri ko woɗɗi Allah subhanahu wa ta'ala ko wi ko dunal jahari min al qawli ko alda e feññingol konngol siɗa jantade Allah ka nder julde ɗo tawno ko yasto ala nande siɗa jantade Allah ka nder suudu ma tawno no yaasi ala nande naafi saka ƴetta micro waɗa ɗum ewno addan fof nana hayso ko moƴƴere fanelɗo afal ɗi idan o wi bil ghuduwi wal asal ɗum yo woni e dawi ɗin e kirdi ɗin bimbi e kiikiɗe ɗum wonu janto Allah subhanahu wa ta'ala bimbi e kiikiɗe ndaaren nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e gurdam maɓɓe ɗan askar ji maɓɓe ɗin ka bimbi e ka kiikiɗe si neɗɗo wi mo jokki sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi o watta ɗi askar ji ɗo yo anndu o gaari ka tawata arɗo wo hon kaymo wonde wawi fottitade ma o si tawi hiɗa jantade Allah subhanahu wa ta'ala o humpiti e wondema ɓeeɗo wonɓe ka Allah to homɓe woni ka Allah ko malaika ɓe wonɓe ka joomi ma ɓen kamɓe ɓe mawnitinaki e rewgol mo hiɓe subbum hinanademo ko kanko kadi ɓe sujjanta idan no jeeya e neediji jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala go'o yo taw ka nder fondo maɗa ɗiɗi yo taw hiɗa yankini hiɗa huli tati yo taw hiɗo gontowa watta yila yaha tummodira ɗen fof kala ka jama muuɗi ka juma ɗo ka fi Allah wona wolede ɗo yaha darsu ka fi Allah wolete yaha bayana ka fi Allah wolete yaha e tumbodire ɗeya ka fi piiji goɗɗi goo wolete yalta ndara ɓernde man hares ko gooto amoni ɗaddane ma fof no funti الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها المؤمنون روى البخاري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت وأخرج تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان جاثم على قلب ابن آدم إذا ذكر الله خنث وإذا غفل وسوس والذكر في القرآن على 10 أوجه أولا الأمر به مطلقا ومقيدا ثانيا النهي عن ضده من الغفلة والنسيان ثالثا تعليق الفلاح بالاستدامة به وكثرته رابعا الثناء على أهله والإخبار بما أعد الله لهم خامسا الإخبار بغفران من لها عنه بغيره يجي الله سبحانه وتعالى تروم يجولنا الله صلى الله عليه وسلم بينغول مابbe den e sahaba be mabbe be husnat kono e gomtim be haray imam al-bukhari himo finde ga deftere makko wonde manela sallallahu alayhi wa sallam e maaki misal neddo jantotodo Allah subhanahu wa ta'ala e neɗɗo mo tawata jantata ko Allah hakkundeji maɓɓe kamɓe ɗiɗo no waadi
wa hakkunde neɗɗo mayɗo e neɗɗo wuro. o yaltini kadi e hadis mo Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma filli o wi wondema nelaaɗo no maaki sallllahu alayhi wa sallam seytane no jikki imo ƴommini e hoore ɓernde kala ɓiɗɗo adama. si tawi neɗɗo on no jantade Allah subhanahu wa ta'ala seytane pottito. si tawi a welsidike e jantagol Allah o ara ka ɓernde maɗa o naada e ma miijuuji, o naada e ɓernde ma nde maapundeji, tawata hay ko maapintano maapinema fi honɗum ko haani wonde ton ko wonaali kanko adde ko hana woni kanko. idan ɗum ɗo no holli e wondema neɗɗo julɗo on no haani wonde jantoɗo Allah subhanahu wa ta'ala. jantagol Allah sen ndaari ka alqur'an hakken ko tawi no himmi kon Allah subhanahu wa ta'ala karama ko ɓe wi mo janti ɗum e geeje 10 kañal alqur'an. yeeso arano ngon Allah subhanahu wa ta'ala yamiri jantagol mo tuma goo hara mo jogidiri e goɗɗum, tuma goo hara kañum muqayyada wa mutlaq. ɗimmum ɗum Allah subhanahu wa ta'ala no haɗi liddu muɗum on hon ɗum welsindagol e jantagol Allah ma yejjitugol. welsindagol e yejjitugol ko sendi ɗiɗo ɗiɗi ko hon ɗum ɓe wi al ghaflatu huwa tarku al amdi, tewagol pas acca ko ko ghafla. ida hande jantade Allah acca no hara tewi pas yejjita ɗum ko wiyete ko ghafla. si a yejjiti bi mana a acci a anda a acci ɗo wiyete ko nisyan, kono ɗi fof majji nafoore Allah e majji. neɗɗo on hana wonde welsindiɗo o yeƴƴi jantagol Allah subhanahu wa ta'ala, o hana yejjitude jantagol Allah subhanahu wa ta'ala. none tamma on o wi Allah subhanahu wa ta'ala himo yowi ko wiyete malore kon e duumagol e jantagol mo e hebbingol jantagol mo. sen daari oɗo juma mo wonɗen e muɗum Allah subhanahu wa ta'ala ɓaawonde o noddi notama no arede إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. عندنا وده. أو واتباعوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نحن كنا وده. كنا سكتوا دندن أنه ودي تان. سكتوا دندن ودي واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. si juma on gasi yalte ta goto jola ka jullir hande kadi do ina ko juma mi ala gollude to ngala yalte yahon dabbon quran Allah ngal dabbon arsikeji modon di kono non jante Allah buyi fi yom hebu malore. idan no hana ma sa yalti ka juma ayahi ka dabbol ma arsike a nyentini yamirore Allah timmi bima hebi tan Allah subhanahu wa ta'ala wata yoda wolgol fi balon ma wola fi laamu ma wola fi tiji andanda honema nyalla ko wolda hanki ko hande ko dum da wolde nyande tumbondira da wo ko fillida hanki ko dum da fillade awin dan taaki e mudu sina bakka tawasa awina subhanallahi de wotere awin dan de baraji hiw sa awi la ilaha illa allah kongol ngol tawata ala hay hunde ko wolete ka wole do ngol la ilaha illa allah kongol ngol tawata me tawolude sa a wowlingol ala e hoore leydi ni ko wolta ɓuringol ɗo. ande annabi Musa alayhi salam nde o landino Allah e jonnumo gundo ko o jantoro Allah, Allah wima yo wi la ilaha illallah. Musa wi Allah ɗum no fof no wolde ɗum ɗon mino faala rawata ɗum ɗon ko min Musa madama e yewtidi mi woni annabajo yettuɗo e maɗa haɗa ko gundo hakkunde meɗen. Allah wi alimo ala ko ɓuri la ilaha illallah waɗan ɗum mo misal no famira. o wi Musa si kammul ɗin jeɗɗe ko woni majji kon haranamin, leyɗe ɗen jeɗɗe ko woni majji kon haranamin, si ɗi fof ɗi moɓidirama ɗi fawama e beɗo balance la ilaha illallah fawama e beɗo balance la ilaha illallah peese. idan Musa faami jaka ɓuri la ilaha illallah ala kono wowlugol ngol no sakkani julɓe goo sinata ɓe nani mayde kaari ɓe Allah o maayi nani ɗum ɗo laaƴi wona fi yoɓe heɓu baraji nila sallallahu alayhi wa sallam no maaki jaddidu imanakum bi la ilaha illallah bi qawli la ilaha illallah heyɗintinire imanu mon on wiigol la ilaha illallah ɓe maaki man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna kala tawɗo ko sakkiti wolde gurda muɗum ko windi ka kaydi makko konko la ilaha illallah o nata aljanna. idan ta a duumake hunde nden sa tabitali hawre mayre kana ha wawi tawadde ko ko wonɗa wolde bimbi kikiɗe jamma ñalolma ko ko wonɗa yeddodire ñande o ñande sa renaki so mayde maɗen ay ko ɗum wowloyta kadi
yusabbitu llahu alladina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunia ko nguuruɗa e hoore mum tabbita e hoore mum kon si mayde ari ko ɗum wonta e hoore mum idan neɗɗo no haani jantade Allah subhanahu wa ta'ala hara o weltindaki noone nayaɓo on Allah subhanahu wa ta'ala ka nder qur'an himo manti yimɓe jantotoɓe Allah ɓen o humpiti en kadi ko honɗum e moƴƴere ɓe mari noone jowaɓo on o holli en wondema ferdi moolanaɗi no woodani neɗɗo hilniɗo goɗɗo ngo ko na jantagol Allah ya ayuha alladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun ka anayo gomɗinɓe fii jawle monɗen e ɓiɓɓe monɓen ta sohlin on haa weldude no wedde ɗo jantagol Allah subhanahu wa ta'ala kala noon hilniɗo jawdi mum ndin e ɓiɓɓe mum ɓen haa o wedditi e jantagol Allah ɓe waɓɓe ɗum woni perdude Allah subhanahu wa ta'ala jeega mum ɗum o waɗi jantagol mo kanko Allah ɓe jantiɓe mo joddi o wi fadkuruni azkurukum jantelan mi janto subhanahu wa ta'ala o wi hadithul qudusi mo jantikelan kañum tun e hoore muɗum mi jantotomo min tun e hoore mo mooɓi mbatu jantikelan ɗon mi jantoto fii makko e mbatu ɓurngu moƴƴude mbatu makko ngu mi mana sa jantike Allah hakkunde jama Allah mooɓe jama malaika moƴƴuɓe ɓuri on jama ma ɗon janto inde maɗa nde ɗon ko honɗum woni polgal neɗɗo malal neɗɗo welo welo neɗɗo haande Allah mooɓata malaika wala inde makko subhanahu wa ta'ala o waɗi ɗum ɗo khatimatul amali saliha golleji moƴƴi ɗin fuu ko o timminiri ɗi ko jantagol Allah subhanahu wa ta'ala idan haray neɗɗo julɗo on no haani wadde gurdam mum ɗan jantagol Allah subhanahu wa ta'ala nela sallllahu alayhi wa sallam yiltitoɗen ka tikkutul askar hiɓe holli en alhaaliji ɗin fuu ko honno neɗɗo jantata Allah subhanahu wa ta'ala ndaren mo jarade misal si neɗɗo yalti ka suudu muɗum hara o haw jah yalta ka suudu ma wiya bisimillah tawakkaltu ala llah wala hawla wala quwata illa billah ɗi konnguɗi ɗo ɗi ƴettantama hay miniti goto e yadamaɗo ka a innaka ko forcé yadaro ha wowlaɗi ko sa yaldi wowlude sika ka nder gal pour wowluɗa sika dambugal suudu sika hoore lawol wowluɗi tun sa a wowli ɗiɗo ɗamari piji tati qila lahu kufita wa wukita wa hudita o wi'ante a yonama a fewnama a dandama seytane jokkowoma on nde ñande fi bonnugol haaju maɗa ɓay seytane jokko e goto kala sa a yalti o jokkete ko wonɗa e jawwo ko saɗa jantade Allah sina ɗum seytane no ɓawa maɗa a yaltida e makko naatida e makko kadi seytane jokkoma nde ñande o fokkida tun seytane jiɗimo makko ɗi wiya he anna laka bi rajulin qad kufiya wa wuqiya wa hudiya ko honno an gerdata honno hewtirta o neɗɗo mo tawi o yonama o fewnama o dandama hande a mala feere oɗo a perdimo jaka sindo a yalti ka suudu ma a wowlaali ɗum ɗo kon ndu wonta o heɓe feere ma imma o hilninema nokku go haƴata to ma a bunkoɗa goɗɗo ma bunkoɗa to a goɗɗo ma o wolnema piiji go ha waɗa probléme ka hoore lawol kono o jokkete ɗo ha wokuma probléme ɓay golle makko ɓe ko ɗum ɗon o wi sa hewtitika ma a jantiki Allah subhanahu wa ta'ala a naati seytane jokkuɗo ma on o wi anay seytaneji ɗimmoji makko ɗin he awa hande heɓalo ka waale sa a naati a ɓanni ñamugol a wi bisimillah o wi ay ɗimmoɓe makko ɓen on heɓalɗo hirande siko aksu muɗum ɗon sa a naati a jantaki Allah seytane wiya ɗimmoɓe mum ɓen adraktu mum biida are heɓi ka waale hande sa a ɓanni a ñaami a wiyal bisimillah ndu wiya awa on heɓi kadi ka hirto ɗon ko an e seytane walta ka suuduma an e seytane ñaamitata hirande maɗa nden adraktu muma biɗa wal asa seytane wiya ɗimmoɓe muɗum ɓen on heɓi hirande on heɓi ka waalon hande kadi na andu kan ka suudu ton kala ko wat ton ko amde suudu par ce que amoɗo seytane ka suudu ma honɗum fawma ɗum weltinagol ma e jantagol ɗum ɗo ko misal sen nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe holli en ɗiɗo asgarji ko honɗum dandata julɗo e noonneji mum sertuɗi kono ɗum no haɓɓa waaliɗa woɓɓe no yeɗa ɓol penale goɗɗe goo ko jokka acci ɗum ɗon annduɓe ɗum ɗon ko gonga goɗɗe wande ɗon ala werde fof no ko waɗaani accuɗo ko nelaaɗo addi kon jokkoye goɗɗum ngoo ko faljuɗo accuɗo ko nelaaɗo addi kon walliɗa golliraani on kadi ko faljuɗo ɓe fof ala wonde sawabu ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا حقنا اتباعه
وأجنبنا إلى وجنة النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اجعلنا هادنا مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك عدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا بقضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا. اللهم اغفر لأسلافنا وأفرادنا ولمن سبقنا بالإيمان. اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله musidɓe julɓe tedduɓe ko wonto kontirɗo wayɗon hirawirago islam haray sinno fiƴƴi ko pay ko makon ibrahim marela haray oɗo sifaraɓe hen doyade makka youtube o ɓe yahay ka youtube nanon oɗo ɗon kutubaji ko watte kon ɗo fo ka youtube ɓe winda ibrahim marela ɓe windoya lawol kisal kono kolla ibrahim marela o ɓurta yaltingol ɗiɗo ko yawi ɓa lawol kisal ngal hen ɗuuɗi ibrahim marela ibrahima mi winde ɗo joni holli on ara ibrahim on ara waɗa m on waɗaka waɗa espace waɗa marela on ko eldi ɗiɗi hara inchallah hara joti windi ɗum tun o wawa hen dagol o yahaka playlist o wawa yigol dossier kutubaji ɗin ɗon wan waɗa dossier o hendotoma ɗon bisimillahi taala haray ko ɗum joni assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatu. nam no wiɗon inde no windira ɗo ni toujours koni windiri ɗon de ka youtube so windirede ni toujours ka youtube ɓe on yi o yeehi bisimillahi taala assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.